Iso son palabras. O que eu non sei se o que es de verdade. Estás ofendendo, Lina. Coido que xa te vista que junto liña por él. Insisto, Mariana, perdóame. De verdade que queres saber? Moitísimo. Ela que... Coido que tamén. E tendes de verdade, moitas ganas de casar? Desde logo. Si Lina se sentese fuori mio presente. Certo dici, il corazón perdona, non volevo mano, ma poi mi si scappa, non penserò. Pensa che? Che sta facendo tenere questa mano? È un vestito, tu pensami molto, farete voi, Io a Digno non me lo potete poter conoscere. por ocupación de patrimonio, por acoso del benefactor, de otros muchos crímenes que se hacen las perdonen ustedes, señor Argón, que devoramos un asunto tan inútil. Outros xeitos que teníamos acabado horas para culminar. Aí saben tempo que andábamos detrás deste trema e esbarraban por las partes como un cantía. Como podes ver, Argón, Rita pode ser lenta e cega. Vale a pena confiar nela. Padre, me apoyar.